Fahrio TNS Remix Production. Mama mantu, mama mantu, mama mantu. Kenapa beta selalu dapat salah? Mama mantu, mama mantu, mama mantu. Busu-busu beta ini mama Welcome to Lagu Music Style. datang tiba-tiba sempurna mau kasih kabar. Pulang diam-diam sempurna kasih suara. Sing tau beta ini kurang apa? Mama ku makan neng minum semua beta susah ji. Dapur aman, rumah aman, sabe rumah menyapu kintal cuci piring. Beta su bikin akang semua. Beta sadar beta hanya kerja. Mama saya di dapur sedangkan Rijal pun kerja di kantor. Tapi mengapa mama lebih sayang dia daripada beta? Tapi sing apa-apa jual. Mama mantu selalu ada di beta pun hati. Saya Dinda MS Remix Production. Inilah style kami, Dinda MS featuring Fahrio TNS Remix Production. Datang tiba-tiba sempurna mau kasih kabar. Pulang diam-diam sempurna kasih suara. Sing tau beta ini kurang apa? Mama ku makan neng minum semua beta susah ji. Dapur aman, rumah aman, sabe rumah menyapu kintal cuci piring. Beta su bikin akang semua. Beta sadar beta hanya kerja. Mama saya di dapur sedangkan Rijal pun kerja di kantor. Tapi mengapa mama lebih sayang dia daripada beta? Tapi sing apa-apa jual. Mama mantu selalu ada di beta pun hati. Saya Fahrio TNS Remix Production.